Uyu munsi ku kibuga cya MetLife Stadium muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraza kubera inkundura y'amateka. Paris Saint-Germain mu Bufaransa na Real Madrid muri Espagne ziracakiranira mu mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi cy'amaklub cy'uyu mwaka. Ni umukino utegerezanyijwe amatsiko n'abafana b'umupira w'amaguru ku isi hose kuko ugiye guhuza amakipe abiri ari ku rwego rwo hejuru, abakinnyi badasanzwe kandi b'abanyempano n'uburambe budasanzwe mu marushanwa nk'aya. Uyu mukino ugiye gukurikira imikino ikomeye amakipe yombi yakinnye mu nzira zo kugera muri kimwe cya kabiri. Paris Saint-Germain yatsinze Bayern Munich mu mukino wa kimwe cya kane itsinda ibitego 2-0, mu gihe Real Madrid yo yanyagiye Borussia Dortmund ibitego 3-2 mu mukino wa kimwe cya kane. Kugera ku mukino wa nyuma biri mu nzozi z'aya makipe yombi, gusa birasaba gutsinda uyu mukino ukomeye. Mu mikino y'amatsinda Paris Saint-Germain yatsinze imikino yose uko ari 3, itsinda amakipe nka Fluminense, Al Hilal ndetse na Uras Hyundai. Yagaragaje ko ifite abataka bakomeye cyane bayobowe na Ousmane Dembele, Kvicha Kvaratskhelia ndetse n'umwana muto gusa ufite impano idasanzwe Désiré Doué. Umutoza Luis Enrique yazanye uburyo bushya bwo gukina pressing, uburyo bwamuzaniye umusaruro ugaragarira buri wese n'igikombe cya UEFA Champions League cya mbere mu mateka y'ikipe ya Paris Saint-Germain. Kugeza ubu Paris Saint-Germain maze gutsinda ibitego 13 muri iki gikombe cy'isi cy'amaklub, harimo ibitego 2 yatsinze ikipe ya Bayern Munich muri kimwe cya kane. Real Madrid yatsinze Borussia Dortmund ibitego 3-2 muri kimwe cya kane nyuma yo kwitwara neza mu itsinda H. Itsinda yagiye ihuramo n'amakipe agiye akomakomeye, umukino wabagoye cyane nk'umukino wa Monterrey. Abakinnyi nk'umunyabigwi Kylian Mbappé, Jude Victor Bellingham, Vinicius Junior ndetse na Gonzalo Garcia aba bagize uruhare runini mu mikino bagejeje muri kimwe cya kabiri. Iyi kipe y'umutoza mushya Xabi Alonso ikinira ku gitutu n'izina ryayo. Mbappé wasubiye mu kibuga nyuma yo kwibasirwa n'uburwayi bwo mu nda, uyu yahise agaragaza ko yasubiye ku rwego rwo hejuru, atsinda igitego cya gatatu Borussia Dortmund mu mukino wa kimwe cya kane. Ousmane Dembele Dembuzi mu mikino yamaze gukina muri iki gikombe cy'isi cy'amaklub afite ibitego 3 ndetse n'imipira avuyemo ibitego 2. Niwe uyoboye abataka ba Paris Saint-Germain. Désiré Doué, uyu mwana w'imyaka 19 yatsinze igitego mu mukino wa Bayern Munich kandi ari mu bakinnyi bari kwitwara neza cyane muri iri rushanwa. Kvicha Kvaratskhelia, uyu nguyu afite amayeri n'imbaraga, agasatira aciye ku ruhande rw'ibumoso, agatera ibibazo bikomeye muri ba myugariro. Kylian Mbappé amakuru y'uburwayi bwe yari yatumye abafana ba Real Madrid bacika intege, ariko yagarutse atsinda kandi amaze gutsinda ibitego 2 ndetse anatanga umupira umwe wavuyemo igitego mu mikino amaze gukina muri iri rushanwa. Umunya-Brazil Vinicius Junior ari gusubira mu bihe byo gukina umupira udafite igisobanuro, gusa amaze kugira uruhare mu bitego 2 muri iki gikombe cy'isi cy'amaklub. Jude Victor Bellingham ahiga imipira hagati mu kibuga akagira uruhare runini mu mukino wa Real Madrid. Paris Saint-Germain kugeza ahangaha igeze muri kimwe cya kabiri mu iki gikombe cy'isi cy'amaklub imaze gutsinda ibitego 13 aho Real Madrid imaze gutsinda ibitego 11. Ikipe ya Paris Saint-Germain imaze gutera imipira igana mu izamu ibizwi nka shot on target mu iki gikombe cy'isi cy'amaklub kugera muri kimwe cya kabiri, imipira ingana na 23 aho Real Madrid yo imaze gutera 20. Paris Saint-Germain imaze gutera corner 18, Real Madrid imaze gutera 17. Mu buryo bwo kugumana umupira ibizwi nka possession, Paris Saint-Germain imaze kugira 58 aho Real Madrid ifite 55. Hari abakinnyi batatu bitezweho kugira icyo bahindura kuri uyu mukino kurusha abandi, abo ni Kylian Mbappé, Dembele, Vinicius Junior. Kylian Mbappé amaze gutsinda ibitego 2 muri iki gikombe cy'isi cy'amaklub ndetse anatanga umupira umwe wavuyemo igitego. Dembele amaze gutsinda ibitego 3 ndetse anatanga imipira 2 yavuyemo ibitego. Vinicius Junior amaze gutsinda ibitego 3 ndetse atanga n'umupira umwe wavuyemo igitego. Uyu mukino uraza kuba ku saa 3 zuzuye uyu munsi ku isaha hano iwacu Kigali. Uyu mukino urabera kuri MetLife Stadium muri Leta New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umusifuzi uri busifura n'umukino bamwita Szymon Marciniak, ni umusifuzi wo muri Pologne. Ikipe ya Paris Saint-Germain ifite abakinnyi b'intare mu gice cyo hagati mu kibuga barimo Vitinha, naho Real Madrid yo Moise Tchouameni, Valverde ndetse na De Gea. Luis Enrique araza kugerageza kubaka umukino kuva ku izamu bahanahana umupira kugeza bageze ku izamu rya Real Madrid, mu gihe Real Madrid yo iri buze gukoresha counter attack zihuta cyane. Ikipe ya Real Madrid ifite uburyo yikinisa naho yirwanaho yagira mu minota ya nyuma ikavunira mu mavi mukeba wayo ikamutsinda mu minota ya nyuma. Ibi yabigaragaje ubwo yatsindaga ikipe ya Borussia Dortmund igitego cya gatatu ku munota 88. Ikipe ya Paris Saint-Germain ifite abakinnyi bakina umupira utava ku kirenge, gusa bagakina mu buryo bwihuse ariko nanone bagakinisha ubwenge n'amayeri menshi cyane. Kugaruka kwa Mbappé mu kibuga biragaragaza ko uyu mukino uza kuba udasanzwe hagati ye n'ikipe yavuyemo bashwanye. Uyu mukino uraza kuba ari ishiraniro, amakipe yombi afite uburyo bwose bushoboka bwo gutsinda. Real Madrid ifite ubunararibonye muri aya marushanwa ndetse n'abakinnyi bamenyereye imikino nk'iyi. Paris Saint-Germain nayo ikaba imeze nabi cyane muri iyi minsi nyuma yo gutwara UEFA Champions League, nta kipe itayitinya. Uyu mukino ni umwe mu mikino itazibagirana mu gikombe cy'isi y'amaklub. Umukino w'ibihanganye uraza guhuza impano, ubuhanga, umuvuduko n'amayeri adasanzwe y'abatoza barimo Enrique ndetse na Xabi Alonso. Hagati ya Real Madrid na Paris Saint-Germain imwe muri ziraza kugera ku mukino wa nyuma, isanga yo Chelsea da Blues yarayinyagiye Fluminense ibitego 2-0 byatsinzwe na Joao Pedro wazamukiye muri Fluminense. Umwana yirereye niwe wayicyuye. Ashimangira ukuri ko amagambo nkunda kwivugira agira ati intama imara ubuzima bwayo bwose itinya ikirura, ikizera cyane umushumba wayo, ariko niwe birangira yiriye cyangwa se akayigurisha. Abazi gusesengura ubwo basobanuriye neza Fluminense ndetse na Thiago Silva uko aya magambo nyere mu Kinyarwanda kandi bo bakaba ari abanya-Brazil. Umukino wa Real Madrid na Paris Saint-Germain uraza kuba mu kanya isa 3 zuzuye, ngaho komeza ube hafi y'ikipe yawe. Ikibazo kimwe nkwibariza, wowe urabona umukino uri buze kurangira gute? Kiri igitekerezo cyawe hasi aho ngaho muri comment ugaragaza uko ubitekereza uko uno mukino ushobora kuza kurangira. Wakoze kubana natwe.
ngiye mvaga kuri mikro nari bonera bayo dusubire dukumburanye mu gihe nk'iki mu majwi nk'aya ku makuru nk'aya bye.